Matipyag! Kanya ngay, pare Alipio. Gumatang ka kadi itilakok, nagduduma. Adda ikan, adda karnit baboy, ken adda pe pang rikado. Sige man nga rod, pare. Gumatangak man itilakok nga ikan. Oh, adu Anya ti kayat mo? Bangus wano tilapia? Tilapia langan, pare. Kanak iti 2 kilo. Aha. Saan nanas ka namang ikilo ak? Gaputan na kilo-kilo dagito yan, pare. Ada may 1 kilo, ada mat 2 kilo. Ay, good. Sige nga rod, Ikan na ko niti 2 kilo at tilapia, pare. Uwan, pare. Mabit lang ikan ka. Aha. Dahito yung 2 kilo. Manuay ti bayad na. Bali 260, pare. Gaputasan analyze dagito yung lakok. Nangina. Hanggang sigilatan na. Sikamat taglaklako. Oh, awato man, pare. Okay. Mabit lang nga rod. Daitad ko ti bayad. Ay na. Agyaman ang kunay, pare, ha. Tagimatang ka. Sikat ti kaunaan nagimatang. Ket kaspay. Buena mano. Swerte. Ni, apay ngay lakay. Kunam at 2 kilo at tilapia da ito'y ginatang mo. Ngam nagbasit mo. 2 kilo day tabakot. Mano ti bayad na? 260. Sakit nagngina pa? Niman, pare nanding tinaglako. Ay, agdwa-dwa ak iti kilo da ito'y aginatang mo. Iso nga ikilo kuman iti kilwan tayo. Adda kita imbitin a pagkilwan tayo. Saanen. Alakit din. Dalusamon, taisigang mo. Ay, saan? Mabiit lang, ta ikilok. Ingkay subli da ito'y tilapia kaninanding. Kurang iti 1/4 a kilo da ito'y Anya? Madi Binayadam mo't iti husto? Ay ngam lokwan na kapay? Bakit? Ang mga nagkamalila siguro iti panagkilo na. Bayamon. Saan Madi ti aramid na. Sa ti kilwan na. Bayamon, bakit? Lakay, inton maminsan, saan ka na gumatgatang itilako na, Gaputa saor! Naibos tilakok, bakit? Mayat! Uray siyak lakay, naibos. Di dala mo akurang gayam iti kilo dagiti lako tanga ikan. Kanrumbeng akasta. Gaputa ipagpagnata mat dagiti lako ta. Kasla ison ati tangdan ta. Ti panagsaur ta. Ay katuan mata. Kasta latibiyag, bakit? No alisto ka, agbyag ka. Wan alakay. Iso nga damanan igatang ta iti lako ta. Lakay. Mayat daytoy at trabaho tay ta. Basta na anos ta nga gisursor. Sana balay, tadakkel ti ganansya ta. Gaputa saor matikilwan ta. Saan natikilwan ta ti saor, bakit? No diket data. Iso lang nga iso dayta, lakay. Nanay ka, gumatang ka itilakok anatang. Manungay dayta sa nga rumpot atarong. Baintay nana. Talula a piraso, 20. Kastala tibiyag, nana. Nanginamot amin ang agagatangan nita. At dayan nalaka. Dayta ngay bunga ti pariya. 20 mo lang, nana. Anya, 2 a piraso. Ay nagnginamutan. Sapay makasidsidaak ita iti pinakbag. Malakit din, nana. Gumatang kayaw. At dapay lakok abuguaw. Kompleto. Ekat. Manungay mat day tabugo ang mau. 20 mo lang, nana. Nagnginamutan kat nagbasay. Nalaka din, nana. Gumatang kayo. Tapno makalako ak matang. Sige. Gumatang akman nga raw. Uray nagngina. Sige latan. Tabasa duutak mat amapan ijay ilay amakitsinda. Sige tata, gumatang ka ni tilakok nga ikan. Tala, manungay. 280 amin. Ta naglulukmagmat ngamin dagito abangos. Kan sagdudua kilo to'y may saasupot. Isungalan yun to'y may saasupot. Alaman nga raw, mawanla bawas nantanay. Tawarak met Ay, awan ti tawar-tawar tata. Gaputa lugi ak meten Malaman lang min. Mabit lang taalak ti kwartak Sige tata. Atoy, ti 5 gasaut. Ay ket tuwan mata.
mabit lang tasuklihan kayo. Ay, tata. Awan mo't ganti 20 pesos ko. 200 la day doy. Yag kong tulangan ti 20 niya, tata. Sanen, baraw. Yag mulatan day tadwa kasaot. Kastay ha, tata. Sige, agyaman ang ngarod. Atoy. Alaan yung 200 yo. Kan, day to'y bangos sa ginatang yo. Naipaibos ko dagiti lakok lakay. Dakkel manin ti ganansya. Uray sakmat bakit? Naibos dagiti lakok nga ikan. Adumat ti magangganan siya ta. Ngam, jak pa'y makagatang man itinapintas akaws ko. Anya? Uray dagiti anak ta. Jak pa'y ida maigatangan iti baro akaws da. Kaslaawan serbi ti panaglaklako ta. Mapmapan la aminan iti makan. Di gumatang ka ngamin itibado tayo? Awan no gumata nga, makurangan ti puunan ta. Kasanon nga'y? Kastoy langan bakit? Idakdakkel ta ti panagkusit ta. Anya? Wen bakit? Iti kastang aramidan ta. Adu pa iti maganan siya ta. Ala pare, gumatangak man yan iti lakom nga ikan. 280 da ito'y bangos pare. Alamon, tapno makalako akmat ita. Tani, awan pa'y may gatang min iti bagas mi. Sige. Ato'y iti talo gasot. Gatang kon da ita bangos. Ay, agyaman ak pare. Angem, umay kuntulat ta ito ti suklim ha. Tani, awan ti 20 kita. Awan pa'y pagbaryak iti kwartam. Sanen, 20 lang man. Ayos. Wala. Mutoyin ta isigang man, bakit ko da ita bangos? Ay, katuwa na pare. Ato'y ti ginatang mo abangos. Kita nga amlakay. Nasurok a 1/4 a kilo ti kurang na. Wala niya. Baybayadam iti husto. Ngam saor mat ti kilo da. Di damat ipa iti husto a kilo ti lako da. Kusit da talaga. Sana balen, bakit? Mano ti imbayad mo iti dayta abangos? 280. Angam talo gasot tinted ko. Umay nanto kung maidagas di suklik a 20. Angam ko nakasaanan ta 20 lang met. Anya? Di sobra-sobran ti ganansya na. Imbagak matan kan ka saan ka gumatgatang iti lako na? Tasaor da? Bayamon bakit? Kastala ti biyag. Diskartida siguro day ta at nagbiag da. Anya? Nasayaat ka di dayta nga arameg. Lukwam ti pada matao, tap nagbiag ka. Kat si kama, palukloko kalatan. Bayamon ko nakmet bakit? Kastala ti biyag Basta! Saan ka na gumatangpay kaninanding? Noan niya ti kayat yu asidaan ka dagiti anak ta. Inaklagatangan nan ija ili. Ay nagngi na tilako ni kadraan na taon. Sobra ti ganansya na, ngam gimata nga klata. Gaputa masadutak ngamin nga agpailay. Ay na, saan kayo na gumatgatang pa'y katakwada, gaputa saor da. Nagpadaan dang agasawa saor. Ay, in kayo langan makityanda ija ili Wad nga road. Saor titimbangan da. Ay, mabayadan mo't iti husto tigatangan kadakwada. Ngam saor daman. Ay, sana ko na gumatgatang kadakwada. Dito'y latan istor ni Susan ti paggatangak, ta nalaklakapay. Wen anana, kasta ti aramidan nyo. Tano panoy nuyan tayo dagijay asaor, ay, kayat dan Ay nalakan, simrumanan ti uyak ti buridag ta. Naimbaglakit din ata nakaturugan. No inak manen ipadoktor, nasurok manen asangaribo ti magastos iti agas na. Ay kat ipadoktor mo lata Walatan Ay, awan manang maksayan manen ti puuna. Ganti ko nakapakitsendak ko ma. Bayamon, aglakutan to manen. Tapno at dakwarta tayo. Ay, nanday. Sa or kagayam linuko na. Anya ti bagbagamon tata? Di ginatangkukan ka bangos iday. Kurang mati kilo na. Yung kilo dyan anak ka, taapay ka no naglagan. Idinto ta 2 kilo mo timbagam. Anya? Nene. Madiday tang ibagbagayo atata.
Saan ka saor? Ay, manipod ita. Saan ako nagumatang itilakom, ta saor mo't gayam titimbangam. Anya? Bayadak iti ustaw nga oray nangina ng lukwan nakpay lagayam. Saor ka! Ay, kat no diyo kaya ti gumatang itilakok. Di saan lang? Saan mo't ada kayo lang ti gumatang Ay na, nandeng. Ti agusar iti saor a pagtimbangan, saan a mabindisyunan. Mawatam, Ha? Awan na, no kastamlatan. Agsapsapul ka iti pakay babainam. May kat ti panagtalagkan ka nagiti sokim no kasta. Nagadukat nga mo yun? Ala, inakon, manaktak kayo. Na, Ikan! Gumatang kayo ni Tikan! ako sit data at tao. Lakay, kasano daytan? Awan na paglakwa. Oresak nga rod. Awan tigim matang itilakok nga ikan. Unada kanyak ako sitak ka na. Overpricing ka no tilakaw. Sakit kurang pa iti kilo na. Kasta mo timbagada kanyak. Kasano nga rod itan? Kwa, bakit? Kabayatan ti panagnak nga gawid. Inamamiris ko timbaga kanyak nila kay Mario. Ako nana, ti agusar iti saura pagtimbangan. Sana mabindisyunan. Ha? Wen bakit? Husto ti kunana. Tapay nga uray dakkel ti maganganan siya ta. Ngam awan mo't pagkakitaan. Nga rod lakay. Kas iti nauti anaganan siya ta. Naigatang iti agas ti burita. Kaasimat namin no saan nga agagas. Kuha bakit? Isardeng tanti aglako. Tawan mo't langan ti gumatang. Ha? Mangsapo lang iti sabali apang gadak. Kan saan ako nagsaor? Tatalaga amadi. Saan tayo mabindisyonan? Lakay. Isong agbalbaliwtan bakit? Saan tan nagsaor pa'y? Nasayaat mo, ta nakaamiris kayo. Wanlit siya. Iso nga imayak. Ta umayak man mangibagan no adda ipalabam. Tani awan kwartame. Awan maigatang mi iti bagas me. O sige. Tangdanan kang aglaba, kandra. Apag iso, naurnong tilalabaan me. Ay na, agyaman akunay. Ngam nadalos nga ta tilabaam. Wan, agtalog ka kanyak. Simpaag ti panaglabak, tapno agtalog ka lata kanyak. Sige. Iti kan ito anadalos tilabaam. Kanayo naktong agpalabakan ka. Ay agyaman nakliti siya. O sige, ikan ka iti may sasalop abagas, tapno ada isaang yo. Tulong kun dayta kada kayo. Kaasimot dagiti anak mo. Ha? Ay na, agyaman nakliti siya. Talagang awan kwartami. Tainggatang ko iti agas di buridak may. Ikan ka iti bagas, asa nga salop. Tulong kun kada kayo. Basta, saya atom ti panaglabam. Unlitin siya. Kat agyaman nak, tatalken nakpay laang. Nga uray saor kami iti panaglaklako may. Laglagi pumakanayon, kandra. Ti agusar iti saor a pagtimbangan, saan a bendisyonan ti Diyos. Itan gagayem tinaggipusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti agusar iti saura pagtimbangan, saan ang mabindisyonan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Pablo, gumatangak man iti pain reliever mo dita. Tani, simro manan jay sikat nilakay ko. Ay katuwa na. Amang ano adda arthritis na. Wan nga taa. Ingkan to ipa-check up Tamadimat no basta patumaramlatan iti agas. Amang ano adamot sa bali pa'y arason ti panagsakit ti sikat na. Wan, ipan ko iti ospital inton madamdama. Asino, iban mo iti ospital, Erlinda? Ha? Ay, kwa, awan. Ay, jagat-gatangag, Pablo. Mudtuyan. Aw, adto'y tibayad ka. Ato'y mo ti agas. Sige, Pablo, innakaw. Tibirad a babae? Di nakpaingkang ka no? Peh, kunam lano na pintas. Ay, kitaman dyan lang ana. Losyang mo. Anya ti katanga, Marcela.
Ikanak man iti asin kan bitsen, kan innam nga itlog. Sige, mabitlaeng. Aguri ka, Pablo. Asino tipan ni Erlinda iti ospital? Nilakay na. Huh? Damdamagakan ko anang dinak pa'y sinungbatan? Che! Ay na Marcela, aya. Iso di na kakayat akasarita, gapo iti aramid mo. Anya? Di na kayat ti apa. Iso aliklikan na kalangan. Tayo ti ka nito asinong batan na ka. Sigurado ang makangagmanan kan ka iti maday. Kas ita, ibagbagam alus yang. Ba't naman? Talagang mat-alos siyang. Kas labak-bakatanan iti langana. Sa bagay, duduugan nga min ti asawa na. Madimot nga minti kas tanga ugalim, Marcela. Nakauy-uyaw ka. Apay, di mo kadiam mo jay bagbagada. Asakbay nga aguyaw ka. Agsarming ka pa'y nga umuna. Ha? Agsarming ka pa'y man, Marcela. Na. At tuwin dagitikat katangam. Oh, anya ngay lakay. Kumustan tirik nam, ta nakainom ka iti agas itay. Ay, bayaten bakit? Intan ija ospital. Tapno check upon na ka ti doktor. Tapno amuta no anya day taan-an na yun. Wan man nga rod bakit? Ay, una yan ti kastoy. Lakayak mat ngaminan. Isuan wan niya laditan ti marikrik na kanasakit. Alalakay, agpulistan tamapantan ija ospital. Agdigusak pa'y. Mangitadang ka man kidi iti pagdigus ko. Sige nga rod, lakay. Time na ito sumungat paray. Nilakay nanding. Apay nga yan, kaslag pila yamad na. Ay, gagangay tilakayin na pare. Lakay nanding! Dumagas ka pa dito, tag-shot tayo! Woo! Apay ngay! Kastamot yung tilang mamagmag na! Agpilay kan sa mateng! Ay na, inak man ipa-check up na nasakit ti sikat na. Ay na. Nagsakit manan. Sana timalabjay tinumar ko nga agas. Awanan! Duduugan ka nga minan, lakay nanding. Hanya adudugan na sasawam. Op, di ka pungtot ah. Tayo sumutipod na. Kita man talangam, oh. Agkubukan. Ala, intan lakay. Di mo italtalak dagito'y atattaw. Sayang Erlinda. Nusak ko mati nakiasawaam, di mayat ko ma. Saan ka ko mga gukukod ita iti duduugan? Lakay, di mo italtalak. Sayang. Awan nakam dagita. Ay nalakay. Talaga nga arthritis data kuna ti doktor. Ay, uwan nga rod. Nuan niya laditan timparit da ka na. Agtungpal kalatan lakay. Tapag saya atam mo. Ay na. Baka dil-dilawak pa'y kit din daytaw. Nauyaw launa iti tattao. Saan mo idan nga italtalag? No tutupam ida, awan tinasaya at ngay bunga na. Iso abay amlatay da. Nagalas ti ugali ti karuba. Sipod nagasawa ta, nagadun ti bagbagada. Kung kunada ang nakiasawa ka kano iti kaslatatang mon. Gaputal lakayak ang nakiasawaam. Ay nalakay, no siya na irwama kon kadagita. Total kat awan mati mapukaw kanya. Awan bakit? Nasaya ati ugalim. Saan ka akas kadagiti karuba ta babae? Nauyaw da amin. Alakit din, intan, tagumatang tapay iti agas mo. Ay, naimpaglakit din. Tada kwarta nga impawit ya anak ko nga day ja abroad. Tapnoad da pag-agas kaw. Unlakay, dagiti ipaw-pawit na, ibang bangko. Itikas na, addalat na nakasaganang aramaten tayo, no agkasapulan tayo iti kwarta. Ay, no syakla amay sa. Oh, jakla kaya ti makiasawa, idalakay. Saan naglakas ka ni Erlinda? Ngamin, ni Erlinda, awan mangayat kan kwa na abaro. Iso alakay, tinakiasawaan na. Oho, si Kamot nagsasao ka, Marcela. Kasla nagtaor nila kay mo. Kaduan mo, natarmat nila kay ko. Pwe, no saan to pa'y nagdigdigos? Di oray man katar na amin ataar, no ang dudto pa'y matlaang. Oh, agdigdigos mo't nila kay ko.
Amangan no nila kay mo, tidag digdigos. Excuse me, Uray saan anataor nila kay ko? Tamo na mo tagdigos. Oh. Isuan na bang lulata nila kay ko? Nga uray agpas-pastor la itinuang. Ne, aguray ka. Ni Erlinda, umasidag ditoy. Anya nga tatila ko na ayog na ditoy. Gumatang kayo itilakok a merienda. Anya dagitala kom Erlinda. Adda tinudok, adda puto, kanda dumapay. Gumatang kayo. Inangkat mo ka didagitawan no inaramid mo. Inangkat ko ijay ili itay agsapa. Kunak ano inaramid mo? Ngamin, jak ko maggumatang no si ka tinangaramid. Kaamukmat kat anarugit kan dungrit ka. Kat sigurado anarugit ti aramidem amakmakan. Ay, saan ko ngay naramid dagito'y Marcela? Inangkat ko ijay ili, Marcela. O anya, gumatang ka, Marcela? Mano tigatangam ta isupot kon, Marcela? Anya tigatangam? Ala, ibagamon ta isupot ko, Marcela. Sige, gumatangak iti puto. Gatangak day tamay sa asupot. Mano amin tilinaon day tamay sa asupot? Daytoy ka di may sa asupot, Marcela? 40 pesos daytoy, Marcela. Sige. Atoy, tibayad ko. Agyaman nak, Marcela. Adtoy ti puto agat gatangam, Marcela. Agyaman nak unay, Marcela, Naimbag ka unay atao, Marcela. Aguray ka man. Kas ka lamang lukloko Apay asang kaulit mo, tinagan ko. Anya ngayon kumatidakas na, Marcela. Anya ngayon matikatawaman, Petra. Nagrigat ka maggaya makaawat, Marcela. Masurunak lang kada kayo. Inlak malangan. Ay. Erlinda, masuron ka itayan niya. Madlaw ko kat. Ay, nangag ko ngamin timbagbagana. Kat amuklatan asyak tidakdakamatin na. Ay, iso matlagayam, Ay na, amuklatan asyak ti is-istoryaan nakin ka. Talaga si ka. Iso nga rod abinarakmat. Imbagak nga ang dod nila kay na. Ngala, gumatangak di talakom aputo. Taimbagla ang amirhinda ang dagiti anak ko. Yagmon tamay sa supot. Sige, ta isupot ko. Kanya nga, ilakay nanding. Kumay ka nag-shot, Neng. Anto ti baso, lakay nanding. Sana nga uminom ita iti arak. Apo? At ngamin arthritis ko. Amangan ngamin no kumaro no uminumak iti arak. Agas na, Alaman, Pitong. Bukbuko man ti baso, tag-shot ni lakay nanding. Ay, good. Una, naguli ka. Gusto na. Ay, sana nga uminom iti arak ko nakmay. Pablo, yag mong tegat-gatangat rin nakagluton. Ato yan, tata. Ato'y matibayad ka. Lakay nanding. Kasano ka ngay ang makaarado? No kasta ka man. Unang peso. Wana. Ay, urayan niya't ibagbagayaw. Awanan ti bibiyang kupay kada kayo. Dahil tabiyag yu ti pakibiyangan yaw. Sana ti biyag ti sabali at tao. Anya, kasta ti imbaga dapitong kan gabino kan ka, lakay? Wan bakit? Binebay aklata ida. Awan mo ti maganap ko no tutupak ida akas iti kunam. Wan lakay, bay amlat ta ida nga uyawunda ka. Mas daawak nga rod tapay akas ta ti daduma ka ruba. Akas dala perpekto. Sa bagay, kas tala ti biyag, bakit? Adda kubbo, adda mutkiyad. Anya? Kaya't asawon day ta, saan nga agpapada ti tao? Adda kubbo, adda unat, adda kulot, adda apsay. No anya laditan di sasawam lakay. Unmay, no adda uyaw, adda mo't nasingpay. No adda baknang, adda mo't pobre, kasjay. Wan lakay, pudno day ta. Katuray mauyaw ta,
Bayan talat ta idaan. Saan aday tala abanag ti pakiap-apaan ta? Pudno day talakay. Nanang, masarunak kini Bitoy. Ibagbaga nakit din an ni tatang ket lulok. Anya? Wen, Sino day ta abitoy aya? Hay, jay anak dagabino ken Marcela lakay. ibagbaga nakit din. Nga dala nga ruden tatang ko. At dapay lulok. Talakay kano ti amak. Anya? Kastala ti biyag anak. Luan niya ti poon, iso ti bunga. Tiyak maawatan niya rod tatang. Nuan niya ti bagbagan ni Bitoy ken ka anak. Saan mulatan nga italtalek. Tada kami kininanang mo. Uray anya ti mangmangeg mi amaday. Baybayan milatan. Iswa kastamot ti aramidam. Nga uray katkatawaan nak ni Bitoy tatang. Nanang? Wen anak, uray kat katawaan na ka. Bayamlat na. Anya nga rod ngay, no iso ti pagragsakan na. Danugag ko maidi. Ngam timaray. Ay saan anak ko? Di mo dandanukan tamaditi kasta. Kasano? Uyawan nakmat ngamin alakay kano ti amak. Tatang ko lang nga ruden. Lulok pay. Bayamon. Uray tapod numot alakaya kaun. Bayamlat ta dagiti manguyu-uyaw ken ka. Erlinda, intaman kit di ija ilay. Ta padasan taman ti agpaparlor. Ha? Agpaparlor? Gastos la dayta. Saan? Agpapukis talaeng, ken paornos ta ti buok ta. Anya? Di agpinukis talatan May mayat no iji parlor. Manuay ti magastos dita. Si kakit di mat, bayam ka di pailaang ti magastos. Ken italaang mat Sige man langang. Oh! Ang ganda mo, girl! Talaga ngay mubing ka. Ay nga agpaisaw. Ala. Bagay ko gayam tinariban abuok ko. Wan, Erlinda, bagay mo. Sakit, ag-lipstick ka iti basit laeng. Iti kasta, lumawag tarupam. Ay na, saanan? Diyak naruam nga ag-lipstick. Saan nga minaday tayo red, Jay light laeng. Sa nabalit na napudaw ka mat. Bagay mo. Wan, Erlinda, ag-lipstick kamat ngamin kas kanya, ag-lipstick nang runa numapanag iji simbaan makimisa. Kansa na dakas, apapintasan tayo ti bagita yo, girl. Agpapintas tayo, tatlo maayayo ti asawa tayo. Saan ka di? Correct! Kas tala ti biyag ako nada. Kabayata na si bibiyag tayo, agpapintas tayo. Gapot na pagsayaatan mo ti bagi tayo. Correct, manan! Imubing ka. Ken pimintas ka mat. Bakit? Bagay mo day ta inaramid mo di tabuok mo. Kapanunutan man ni Petra kaaruba lakay. Pinilit nak nga ing kami kano agpaparlor. Ay, nasayaat man. Mayat day ta. Italaang daytoy. Tamasayangan nak iti kwarta. Agasam nga iti 1,000 anagastos ka. Awanan yaman na. Tadamot kwarta tayaw. Malaksid awan. Ken kayat kon ti kasta langam. At adamanen ama inlabaken ka bakit? Anya? Laklakay yan. Ay na. Kasta la tibiyag bakit? Ramen day ta tibiyag. Iso asikala kay urnusem met atabagim. Ingkamet agpapukais. Tapno umubing met atalangam. Ay katuan met abakit. Sige. Tagpagwapo akman para kan ka. Anya tinaknakan mo, Erlinda. Apaw! Kunamlanubak nang ka. Nagpariban kamutan. Bagay na niya, kas kanya, bagay ko matoy kulot ko. Ay no siya, sa anak lang agraraman akas kada kayo. Apay ka di akas ta ka, Marcela. Naglaing ka nga aguyaw, akas laawan madilaw kan ka. Kita man day talangam ita, ikumparam ka ni Erlinda. Anya? Kanayon mo nga uyawan ni Erlinda. Aduduogan ti asawa na.
Ibagbagam pa'y alusyang. Kanuan niya lati tanti ibagbagam ken kuana. Punot. Ngam kita manday talangam ita. Ikumparam manday tarupam ken Erlinda. Adayumot anapim pintas ngam iti sikaa. Napudpudaw kalabasit ngamin kaut. Ngam no agong ti pagsasaritaan. Ay natangtangos ti agong nangam iti sika. Ad-adaman itan apim mintas. Taam mo na nga ornosan ti bagina. Amaw, Marcela. Idi pa'y laeng nga, uyawam ni Erlinda. Ngam saan lang agtagtagaray. Nalaing ka nga aguyaw. Ngam di mo amwa kita anday tabagim. Agsarming ka man Sige, kung nauntan anapintas ka. Ngam day tangay ugalim. Saan mo't anapintas No ikumpara kayo adwa, adayo anasaysaya at ugali na ngam itisika. Ada amin kan kuana. Kinapintas iti pamagay, kinapintas iti rupa, kinapintas iti ugalay. Ado pa'y kwartana. Si kangay. Anya ti makunam, Adamot kwarta ka. Ayan ti kwartam. Di kanto pa'y makagaatang iti lipstick mo la kuma. Wano di mo pa'y mapariban tabuk mo. Akas ka ni Erlinda. Isu asika, Marcela. Isardang mo detak kinaman aguyaw mau, tamaditi kasta. Sakbay nga aguyaw ka, agsarming ka pa'y nga umuna. Makauma ti ugali, makaroba. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Sakbay nga aguyaw ka, agsarming ka pa'y nga umuna. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Dung wen kanto, unay. Hay, naimbaglakit din. Tada pagsakduan nga ubog no kasto nga awan danong iti gripo. Makadigo saklat ta. Nang runakot, nagbara. Delia, adtuyen ti danom. Sige, Benjay. Pakisarak mo dito'y banyo. Ay, sos! Anya nga iti naramid ni Benji iti banyo da Delia. Nakitak ni Delia asimrak matlay iti banyo da. Ay, sos! Ay, adan samot mapaspasamak amilagraw. Dejay! Hay, rimwara ni Benji. Kahit nasawan, insakduan na ni Delia iti danaw? Garangganjang Adelia, awan la nila kay na agar arami dan iti milagraw. Wan lakay, nakita nga roda mismo. Ay nang awanan, gulgulibanan ni Delia ti asawa na. Gunggunana Anya agunggunana? Gungguna ni Eddie Nagkuna nga minapanawad na ti asawa na. Dayjay mo't Adelia garangganjang kit di Iso matlagayam akanayon nga agpapintas ta adda aramid na amaday. Bakit? Natural nga agsapul iti sa bali. Si kamam ti panawan ti asawa na. Uy nga rod no di kat garangganjang babae. Miling, nakita nga rod sika. Sinarak na iti banyaw. Kapjak amon anya ti inaramid da iti banyaw. Si kamot. Anya laditan ti sasawam. Saan maiturad ni Delia alukwan ti asawa na? Gaputan na sayat nga asawa ni Ede. Katanya nga roti kayat asawan di nakitak nga alaman. Di ka man agar-aramid iti istorya, Martina. Madeti kasta. Madaksan ka. Anya madaksan? Pudno timbaga. Siyak amis mo ti nakakita. Ulitak mat nga ibaga, Martina Ni Ede, kat nasayat nga asawa. Nagagat, nasingpet, ken nataer. Iso asana pudno ti kunam agulguliban ni Delia. Iso no di ka mamating. Ngam siyak, kasta ti atap ko. Taan niya aga po nga umunag ni Benji nga iti banyo da. Idinto ta adday jay ni Delia. Alaman? Insakduan na iti danaw. Ngam apay nga masapul asumbrak iti banyo. Alaman? Basta siyak.
Awan ti maibagak iti dayta. Tajakmet nakita. Kunamblano asino anasingpad ni Delia. Ngamrinukar matgayam ti puso na. Pwe! Tayo ba? Tayo! Oh, nakada! Kitain nyo dayta sumuwad. Saan ay ni Benji? Benji! Ay, kapag-shot daw! Benji! Sana ka nag-shot, pare. Umayak la gumatang iti nabanglo asabon. Kanya! Kapag-shot na baray! Nabanglo sa mon! Oh! Sa bagay mayat dayta. Tapno, nabanglo kalata. Oh, saan ka ka ba? Nana Maria, sabon man na nabanglo? Awan, Benjay. Mabitlaang. Oh, kumusta nga, Benji? Anya, kumusta nga eh? Kumusta nga, J-Chicks mo? Naalibtak ka mata niya. Sa bagay, kasta latibiyag pare. Anya ka din ti sasaw, pare. Ako yan, tinabanglo asabon mo. At mati, bayad ko na. Sige. Naku na. Benji! Saya ata ba? Pare! Parit na sa mo ni Pare Benji! Di pa nagpakadakin ka sa kaya pimanaw! Awanan! Mabayin nga, men. Siguro! Muna, paspasagitan tayo. Sige, ituloy tayo yung detect shot. Agananos ka bakit tanay. Adayo mati na kay distinwak. Diyak kumakaya ti mapanijay. Ngam sayang mat ngamin ti sweldok. Wala kay, basta gananad ka kanayon Word? Kanayon kami ang maililiw ka. Kanayon nga agdamag tay buridak ta. Apay ka no adi ka agaw-awid. Uray sak bakit? Kailiw kayo mata kanayon. Ngam agiin nanos tayo. Tano jak agtrabaho, matay tayo matitibising. Wala kay, basta gananad ka kanayon Uray da kayo mat, agan-anad kayo akanayon. Kat, kumusta nga iti trabaho, iti opisina yo? Mayat lata. Kanayon ti overtime ko. Tapno isupay ti matgadak. Ay nalakay, di mo unay banugan ti bagim Sana bale? Kabalak mait, bakit? Uy, kakada! Kitain nyo ti lumabas. Limat, Pare Ede! Pare Edi! Woo! Dumagas ka ba ya? Huwag agpaso, may katoy! Bye-bye, Ede! Kumusta, pari dado? Kumusta kayo metan, kakadwa? Bye! Nimbag kayo, pay. Taday talagin inom dito istorter, aramidan nyo. Agrelax kami mo pare. Sagpaminsan. Okay. Sige nga pare. Kumusta ka matan? Kumusta kayo kini bakit mo kunak kuma? Ay kat, mayat lata Mailiw ka di matkan ka, Ne. Apay nga kasta ti saon. Ay, awan mon pare. Di mo ka diam mo. Kano gulguliban na kandi asawam. Anya. Awan mon pare. Piman ka mo. Anyat sasawang mundado. Awanen. Gulguliban na kandi asawam. No kasta nga awan kan. Agragrag sakdan iti lalaki na. Magamatan pare. Anya. Apay na, ginamag mo matay! O, pinagtanog ka ay! Ay, husto na ta! Husto! Asino ti lalakim, ha? Asino? Ni, anya ka din ti sasawam lakay. Awan ti lalaki. Tasiksi ka laang mati ay ayatek aging gatong palbiag ko. Anay ko. Aping agtapis ka. Ibagam no asino ti lalakim. Asino tinagkunakan ka nga dalalakik? No di kagpud no. Paglito maktarubam iti katotong pa. Ay nalakay, awan ti lalakik. Awan! Apay nga nga ibagbagada iti store ni Nana Maria nga dalalakim. Saan apod na dayta? Siyak ti patyam lakay. Saan apod na dayta? Ay na, Martina. Adda ka man nandito paraangan may tapno agchismis. Naimbag kumamot. No adda pang managnak mo dita ibagbagam. Pudno nga ro, di ibagbaga. Ammom ka di, Martina.
Di manon ka ni Eddie ti chismes agulguliban ti asawa na. Ay nasaya at launay Taikan na ti asawa na iti pagnakman na. Di na pa'y lakat isina. Anya? Wana? No siyak ni Ede, isina ko ni Delia. Ampang mutlaang. Ay na Martina, maag ti agiwaras iti pamadpadakas. Ay sa anak amaag, tapod no tinakitak. Kano bilang tapod no? Isipor mo aday tabibing mo. Ngamin, amangan no pakadaksam dayta. Narigat ti mairamraman, Martina. Takdura ka ti imbag agtapod no mat. Ay, awanan. Katkatawaan da ni Delia. Ado akaaruba ti mangliblibbikin ko na. Gapo iti naamwan da. Ibagbagada nga aging sisingpet. No kano kitkitaam ni Delia. Katkasla kano nanakman nga asawa. Tagayam, ampang met, garanggan diyang sayet. Ay, jak amukan ka. Awan ti may bagak iti dayta abanag. Jak ngamin kayat apakibyangan dagiti kakasta abanag. Tadyak kayat ti mairamraman. Miling. Oh, agsasangit ka mat. Apay? Miling, dyan mo ti aramida. Sika lang ti amo kapag kamangag. Tanasayaan ka tao. Aguray ka. Apay ngamin aya. Anya ti pagsangsangitam. Panawan na kun nila kay ko. Sina kami kanon. Kadinan kaya ti agsubli ije balay. Pinanawan na kami ni Eddie. Kasanupay dagiti anak ko. Anya? Awan ti lalaki. Kat pulos ajak ginuliban ti asawa. Delia, ada nanggag ko at chismis. Pudno ka de. Nga anya. Lalakim ka no ni Benji. Ada nakakita kan kwa na asimrak iti banyoyo. Idin to tada ka ijay. Anya. Kampay ide. Inyo nagnatitimba, naglaon iti danom. Anya. Ang ti saludsod. Anya kano ti inaramid yo iti unag ti banyo. Taapay anaskan nga umunag ni Benji. Idin to tada ka iti unag. Anya. Isu day ta tinagwaras at chismis. Kat dimanon iti asawam. Sino tinangiwaras iti dayta? Kwa? Ibagam ko, Madelia. Ni Martina. Anya. Kasta gaya ma. No kasta basol ni Martina daytoy. Martina, papaayaban na kayo ni Kapitana. Dua kayong agasawa. Ha? Apay? Tsaka mo Kung nakita nga da pulis ang nagturong iti barangay hall. Da kayon samot ti gagarada. Anya? Iti anya, gapo? Ay, ka mo. Hala, kayon, Martina. Tamuan nyo ti gapuna. Ay abamatan ti asawam. Tadwa kayo amapan. Mas daaw kayo siguro nga agasawa. No apay a pinaayaban kayo. Mas daaw kami nga road, Kapitana. Kan apay nga da pulis. Madamdama pay, adamatan ni Delia, kat kadwana ni Miling. Apay ka di, Kapitana. Aday tanda Delia, kan Miling. Sige. Agtugaw kayo, Delia. Wan, Kapitana. Napan inayaban ni Delia dagiti talo akakasinsin na apulis ijay ili. Taipatiliw na kayo mga agasawa. Martina, Dado. Apay kumangay, Kapitana. Anya kumangay ti basol mi. Gapo kada kayo nga agasawa. Pinanawan na kaming ti asawak. Kat iti ka anuman, saan ka nun nga agsubli? Gapo ta nagsanga ti ilayo. Indanon nyo ti saan apod no kan kwa na. Kwa. Kwa. Siya kung ti mangibagbaga. Awan ti relasyon mi adwa. Unay kan Martina. Nakita nakgaya man ang isirek iti danom iti banyo da Delia. Wan mat nga men. Maglibak kayo pa'y lang. Inyo nagkula jay dua timba danom. Tatinangdanan nak ni Delia nga agsakdo iti aramatan na iti banyo da. Ita sabali ti panagawat mo? Tidakas na.
Napan mo inwarwaras iti kaaruba. Kat nagturad pa iti rusok yo nagipulong kinilakay ko. Kwa? Saan apod nung ada relasyon mi kini Delia, Kapitana? Iso ati rumbang kini Martina at chismosa, kat madusa? Siyak ti saksi. Ani Martina tinangiwarwaras iti pamadpadakes. Iso adi kan makapaglibak, Martina. Ay unay kayon nga agasawa. Martina, kandado. Kapitana. Nagpadaan nyo lakit din nga awan nakam na. Kitaan nyo man itatibunga ti aramidyo. Anawaan ka, Martina. Ngam, di ka dimngag. Kat ita, anya ti aramiden tayo kadakwada, Delia. Kwa, Delia. Sorry. Kunak nga minupod no ti atap ko. Sorry Pakawanan na kami kumakan ni Dado. Delia, pakawanan na. Ay, dahito mata Martina. Takaw na naapod no. Iso ngayon, danon ko kinilakay mo. Pues, tapno sa anak ng agdarom. In kayo surutan nilakay ko iti ayan na. Kat agpakawan kayo kankwa na. Ibagayo ada kayo ti akim basol iti amin. Ijay Manila ti ayan na. Itad ko ti address na kada kayo. Kat mapan kayo iti ayan na. Awan kwartami. No di yung mapasubli ti asawak iti lasod ti duang aldaw. Maibalod kayo. Si dadaan dagiti pulis akakasinsin ko amang tilew kada kayo. Kan saan laday ta? Gapo ta kinabkabil nak ti asawak gapo iti pamadakasyo. Kan dinadaal yo ti dayaw ko. Kan dinadaal yo ti urnos ti linangan mi nga agasawa. Nasken nga agmulta kayo. Anya? Iti lasod ti talungal daw. Nasken nga agbayad kayo kanyak iti 10,000 pisos. Anya? Nagdakkel man ta? Dakkel matan? No di yung maitad adagos ti multayo. Ken no di yung mapasubli ti asawak iting kadang kungal daw. Agsasango tayon iti korte. Anya? Anya ka matan, Miling. Nagsaksi ka pa imat. Kita man, da kami ti marigatan. Gapo, tama asyanak kan ni Delia. Kantap no agnakam kan. Ugalim ngamin ti mangpadakas iti padam a tao. Pautangan nakman nga rot iti pagmultang? Di ilakom jay lutiyo. Tapno ada pagmultam. Ngamin, awan maipabulod ko. Kan maysa, jak kaya tapabulodan tikaskan ka. Tawan pa nagtalek ko kan ka. Anya? Day tangamin ti ibagbagakkan ka idi. Adi ka agpadakas. Pamadakas ti naramid mo. Miling, kasanungatan. Awan kwartami. Awan pagpliti mi agpamanila amang sukon ka ni Eddie. Ay kat iremedyo yo No di yo kayat nga agkikita kayo laangan iti korte kada Delia. Ad-adda agastos no kasta. Anya, matan. Basol mo matlaang, Martina. Maag di agiwaras iti pamadpadakas. Imbagak day taidin kan ka. Angam di ka matdimngag. Insagmak na kan ti kinamaag mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Maag ti agiwaras iti pamadpadakes. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Ay lakay, nasayat mo ta nagsweldokan. Adda ngamin kayat ko agatangan. Adda kursunadak abag itsetsendaan. Sige, gatangam lata. Ayun lakay. Kan inak mo tan makitsenda Tane, awan amin nandito balay. Wen, ala, ingkaalaan tayo sweldok iti bulsa ti jacket ko. O sige, tarumwarak kita matlaang. Inak makitsenda. Lakay, kasano itan? Awan pa'y maigatang kun iti bagas tayo. Taawan isaang tayo. Ingka man pa'y mangibagay iti kwarta iti kabsat ko ni Goryo. Apoy asyak ngay. Sikan Sige, siyakon. Unay ba't nga miyinin ni boss ko? Saan pa'y nagpaswildo? Inton kuan, agikata ko na driver na. Lakay. Hindi nala pang panunutin mo ta pamilyado Itantan na pa'y lang matisweldo.
Saan na ba ni? Tinapatag. Itadnan tulat ta. Alang Rod, tayo na pa'y man mangibaga iti kwarta iti kabsat ko ni Goryo. Amok kamin kat nagsweldo iti kalman. Ay, awanan kwartami. Naibusan, tanakitsendak iti kalman. Ha? Ay, kuha ko maipag. Mabalin ka din nga oray bagas latan ti bulude. Taso katakto inton makagatangak. Anya? Agraman bagas? Utangin nyo? Kuha ngamin. Alan, bakit? Ikaw mo tikabsat ko. Kasi matdagiti anak da, no di damangan. O sige. Agam na eh. Sukatam to, Fredo. Ang mga nuko na am alibre. Wani pag. Sukatakto. Ay, mapainak kumamangawat iti bagas pa kay. Minawat ko latan na. Uray na sakit ti kusilap kanyak ti ipag ko. Day tatiga po na asikat imbaon ko lakay. Yamin, amangan no makasauak iti mati kan ni Rita, na siya ti pinakitaan na iti made. Bareng itid ti boss mo ti sweldo, tapno makagatang tamatan iti bagas. Kat sukatam adagos tinabulod mo kadakwada. Rita, anak, imayak ta umutang ak kumay ti limagasot mo. Ta sukatak tumot laang inton mangipaw it ni Jenny. Ha? Kanayan matlakit din adito iti pagturungan nyo? No kasta nga kasapulan kayo? Bayadak tumot laang, anak ko. Ay awanan, nanang. Naibusan ti kwartame. Taado ti ginatang ko para dito balay. Awan la ka din tinatda nga uray limagasot laang. Awan nga, Rod. Ay, awan nga min maisa ang may kinitatang yaw. Iso nga imayak ditaw itabarang adda maipabulod yaw. Awan, nanang. Sige, mabalin yun ti pumanaw. Tado pa'y ti aramidak. Diyak kayat ti masinga. Anya, papanawon na kadagaws. Apay, saan ka di amabalain nga agbayagak dito'y balay ti anak ka? Disturbo kayo nga, Rod. Kat ado ti aramidak. Agdalusak pa'y dito'y balay. Ay, talaga asan ang nasaya at ti ugalim amanugang. Kunam no asino kalaunay ang itikasta pa nagsasaum kanyak. No ar-arigan, kat awan apulos ti na itultulong mo iti pan na kaitakder da ito abalay. Kaputa sakbay ang nagasawa kayo iti anak ka, na ipatakderan da ito abalay. Kat da kami ang naganak ni Guryaw, tinang tultulong kan kwa na, tapno maipatakder da ito abalay na. Ne, apay akas tamutin nga iti bagbagayo, nanang. Kat asawa nak ti anak yo. Malain na kaun. Awan man ang tinasaya at apagturungan da ito'y asaritaan. Huwag nga Rod, nanang. Imot lang nga Rodan, nagalaspay ti ugali da iti arita. Ay, oray siyak. Imutan na pa'y. Kinapudno na, nagsarita kamay kinigurya. Inawagak nga umutang ako maiti kwartana. Kat kuna na nga inak kano alaon kinirita. Ngam idi na pa anak, kuna namut na naibus ka naw. Kas jeday je atao, nanang. Imot lang nga Rodan, nalaing pa'y amang pabain. Ay, wun nga raw. Naimbag ka pa'y amanugang tanasaya at kabalasang kaw. Nanang. Saan ka akas kenkwa na anagalas ti ugali na? Ay, mabiit lang. Tainak mangala iti kwarta, nanang. Paikan kayo iti limagasot. Nagsweldo nga ni Fredo iti kalman. Ay agyaman ak unay, Vivian, balasang kaw. Bayadak tumot lang, inton agpaw it ni Jenny nga adiyaw. Saanen? Saan nyo nasukatan pa'y? Awan mati sabsabali ka datayo, ta anak yu mati asawa. Ha? No lakit di adda, maikan kayo, nanang. No awan, pasensyalatan Ay na, Vivian, nagsaya at ka at talaga amanugang balasang kaw. Rita, apay nga inimutam ni nanang ko. Adapay mit kwarta nga iduldulin mo Ay kat, kastala tibiyag Rita. No jak agsirib, awan matay tayo itibisain. Kinasirib ka ditikas dyan nga aramid mo, ha? Wana! Siya, jak kayat ti umut-utang. Wano bumulod iti sabali. Ngamin, jak kayat ti adda umut-utang kanyak.
Wano bumulbulod. Anya? Uray ni nanang kat inimutam? Ay, makamuda mo tan iti biyagda. Rita, inakday jay. Iso anas kan nga ikamlata. Nulakit di adanta. Adan kan iti pamilya, guryo. Iso asaan arumbang asika ti pagkamangan da. Bayadan damit lang ti utangan da. Uray pay! Jak kayat ti umutang. Iso ajak mat kayat ti agpautang. Anya, agawid ka, Jenny anak. Agbakasyon ka. Wala nang. Ay nasaya at nga rodno kasta anak ko. Tapno makapulapul da ka mo. Intun bigat matlang, nanang. Agawi da. Urayin niyo ti pasalubong ko kada kayo. Wala anak ko. Ay agan-anad ka iti panagbiyahay. Sige, nanang. Kastapay nga rod. Bye. Bye, anak ko. Ay na, agawi doon ni Jenay. Ay nasaya at launay. Apa yang maragrag sa akin ka, bakit? Ay nalakay, ni Jenny aburido ta. Agawi daw. Anya, ay ikot nasaya at launay Fredo anak, umay kayon to ijay balay inton bigat ti malam. Ta ijay kayon to amangan. Taagluto kami kinitatang yaw iti pagsasangwan tayaw. Ne, apay? Birthday yo? Saan mo titi ko na ka? Sumangpet ni ading yu ajinay. Kastaya nanang. Sige umay kami to. Una, tagsasango tayo amangan kada ading mo ajinay. Nabagaan nyo ka din, damanong guryo? Wan, isutim mo na anang ibagaak. Kat kuna naawag, umay danto ka na. Nasayat nga ron no kasta nanang. Saan ako na sumurot, guryo? Da kayo latan ka dagiti ubing ti mapan. Ne, apay nga bakit? Basta. Umay kakit din. Amangan no adam e baga dagiti kakabsat ko no di ka umay. Jak nga rod kayat. Ay basta, umay ka. Tapno adamat mga sikaso ka dagiti anak ta. Agpakita ka mo't ijay bakit? Sige. Umayak man lang. Di kayang danang, adda pa sa lubong ko kada kayong ubing. Agyaman kami, Auntie Jenny. Talagang inggatangan kayo iti pa sa lubong. Gaputa ka iliw kayon. Ay na, kailiw da kamat, Auntie. O sige, taitod kung dagiti pa sa lubong ko kada kayo. Agpapada kayo amin amaikan. Ipag Vivian, apay ni ipag Rita na kami suon. Kasta na day ta ipag. Pudno ka di ana imot. No anya tinanggag mo maipapankan ko na, pudno amin. Una, ta imposible mat nga gulbod ni nanang. Nagipulong ni nanang kan ka? Idi pala ang nagipulpulong ni nanang kanyak. Maipapan iti ugali ni manang Rita. Nasayaat mo't tapno maamam ti ugali nga. Nakamisuot. Akasla kayat ng tiagawin. Kasla saan akomportable dito'y balay. Wala ro Di pa ila agawin, takastamot lang, ti pakpakitan ha. Mangan kayo na tapaw. Lola! Vivian, Ginay, umay kayong sumango dito'y lamisaan. Wala nang. Umay kang ipag. O sige. Naimbag ka pa, ading Jenny. Dakil gaya matalagat isweldom iti trabahom iji Manila. Tani, nagado ti ginatgatang mo para kada kami. Un manong, amin kayo kat inggatanga. Nang ron na dagiti kakaanak ka. Agyaman kami ading ko. Kasaan ka na imot? Kastala ti biyag itataawan pa'y pamilya. Da kayo pa'y laang tigat-gatangak. Pagyamanan milata ading ko Kamalaglagip na kami lata. Kastala ti biyag manong. Agkakabsat tayo. Iso nga agpipin na rabor tayo. Kasta ti agkakabsat. Ading Jenny, mabaling ka da pabuludan na kami langan, iti pagpuunan may kanibakat ko. Tamang ipatakder kami, man iti pakanan ni Jayle. Ha? Pakanan? Uy, ading ko. Ngamin, kanayo na madilit isweldo iti pagtrabaho
Agbisin mo't ti pamilya, no, kastalaan. Sigurado ka kadi apagpuunam, Manong? Uwin, ading. No kaya't mo, intakitaan dya pwesto ang nakitak e Jilay. Idi pa ilang nga plano mi ti kastoy, nga mawan kwartak. Nalain kami mat ka ni bakat kong agluto. Iso apat check nga adun to ti customer me. Sige, matulungan kay ti dayta, Manong Fredo. Kaslamangin insulto Jacob satyo Agasem, nagadot inten na kan ni Vivian. Nagdakkel abag, kan napunupay. Idinto ta siya, kat may salaang ablaus. Okay. Apay, agreklamo ka? Kaslamangin insulto ti kabsat mo? Isublik la kumanday ta inten na ablaus. Napintas ngamin. Iso sayang man. O ita, amomon, tirik na ti maimutan. Ha? Mariknam ita, tibong nga ti kinaimot mo. Anya? Nung amin kumata na parabor ka, di saan ka maimutan? Ha? Laglagi pam day ta apagsasao, bakit? No naparabor ka, saan ka maimutan? Ibagbagak ididaytaken ka, Rita. Ang daytalaad day ti panunot mo ti ipilit mo. Imot ka ngamin a tao. Ure asin lakit dawon ti kaarubam kan ka. Imot mo pa'y. Bumulod dala iti daspan mo. Imot mo pa'y. Nagadupay asaom iti kaarubam. Kwa, lakay. Amo itan ni Jenny ti ugalim, bakit? Tan natural. Nagipulong ni nanang. Tauri iso nga inami, kat imutan pa'y. Iso nga ita, imutan na kamit ni Jenny. Sabagay, si kalaang metkit di Tada kami kadagiti anak ta, kaya't ado ti inted na apara kada kami. Si kalaang man, ti may sa ti inted na. Wala kay. Okay ta, limagasot lang abulbuludan ni nanang ken ka, inimutan pa'y. Nagadupay asa umkan ko na, binastos mo pa'y. Ay, Rita, madingamin tikas di nga ugalim. Agbalbaliw ka kuman. Itigas ta, naragsak tayo lata. Kwa. Maditi na imot a tao, bakit? Nulakit di, tadda maitulong mo iti padam a tao, o di tumulong ka Tano na imot ka a tao, ay, maimutan kan tumet. Apay, anya ti bagam kanyak, Manang Rita. Imayak. Taumayak agkid daw iti sorry. Ado tinaidanon kan ka, may papan iti madi nga aramid ko. Iso sorry. Agkid daw ka iti sorry kadagiti tao anapasaktam, Manang Rita. Saan asyak? Ha? Ngam kayat ka akasarita. Taadda ka matlaangan dito'y balay. Diyak kayat yung ugalim. Saan laang aninanang tinagipulong iti madi nga ugalim? No di kat dagiti tattao nga da iti aglawlaw mo. Kwa? Diyak kayat ti impakitam nga ugalim idi kasangsangput ko, Manang Rita. Nakamisuot kalatan akasla kayat mo ti agawid. Adinak pa'y pulos kinasarita akasla adda basol ko ken ka. Kinasarita ka idi, ngam di ka pa'y simungbat. Apay, adda ka di pagkarit mo iti biyag. Ha? Kwa? Manang Rita, mabalin ka di asaya atem ti pannakilangan mo kada kami a pamilya ti asawam? Nasayaat kami kan ka. Iso akasta ka kumamat kada kami. Nangrugin ti pakanan nyo, Manong. Nabita. Uwin kasaan kami nagsardeng. Aging ga iti di may mailukat. Ken, babaan din iti kwarta mo yung pabulod mo kada kami, ading ko. Agtalekak kan ka, Manong. Iso ati urnong ko ijebang ko.
Inruar kun tapno pagpuunan nyo. Ikarik ading ko. May sublimin to ti pinagpuunan me. Nasaya at launay no kasta, Manong. Saya atin nyo. Tapno rumang ay to'y pakanan nyo. Sorry, Manong Guryo. Ngam saan ka ama tulungan itikidkid daw am agantad. Awan pa nagtalag ko iti asawam. Iso ajak kaya't nagpabulod. Ha? Amangan no agtungpal tulaang iti awan kauskan na ti kwarta. No ni bakit munto pa'y matlaang ti agnegosyo. Iso sorry Saan ka ama pautangan, Manong? Makitam ita bakit? Inimutan na tan ni Jenny. Gaputa imot ka kanuamin. Awan pa nagtalaknakan ka. Anya? Ay, sayang mo ti planok lakay. Kaya't kukumati agistor dito balay. Nangro na pa itatasamar. Aglako ako maiti halo-halo di taparaangan. Kaskada merienda. Agnegosyo ka no adda pagpuunam. Ngamin, saan na kaya tikabsat ko ti agpabulot iti kwarta? Gaputa muna si kati mangimaton. Awan pa nagtalaknakan ka. Lakay. Iso agbalbaliw ka man rita. No naparabor ka, saan ka amaimutan? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. No naparabor ka, saan ka amaimutan? Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!